Kami po, di na nyo kami pong sample na ni Metong Apulosa. O ini pong pasibayo, dudwang miya po kaya kayo. In kaya katampong diwata ning Pampanga, Rene Salor. Sige po, buri ko po itang talagang makanano kami magkaswelo, lalo na po rin kak ng televiewers. Okay po, pakiramdaman tayo po yung kayang Polosa. Para kay kayo lang po. Ngeni umpisan ke, inga manong siswan, menakit kong bigla, malaguy at iman, ing lagyo na jena, ngening kaworasan, pagdalit keng bagya, king amano naman, apansinanda ka, malagu kong mutya, ning programang balen, tibiyakit da ka, malamus mong kile, manting Maria Clara, malagu mong timan, Marian Rivera, ngening oras ay di, ngeni damdaman yu, keti king istasyon, keti akakit yu, panekong manalbe, king programa tamo, tutong tatalake, king kultura tamo, ke kong kayanakan, agkatanda ko ngan, gambulan tayo sa ingamanong siswan, eye kakalingwan, ke koyang gamitan, banding ninunuyo, maswelo lang makiramdam, ngeni sasabihan ko, ke kayo ke kongan, kareng manungkulan, ning balentang tibuan, lingapan nyo sana, dening kayanakan, king balang mituntun, king amanong siswan. Balikan ke, ing malagong musa, bayang magkaswelo, kening mamulosa, inya o mamjena, tutong malagu ka, sana maging tune, ing kaluguran ta, ngening oras ay ti, kakatuk ke kayu ke kongan, karing ke kong baryo, iyan at talasa, kaya nakanta mo, king balapong gambul, king maltang amano, eyo sa tuturo, king lingwang amano, imbis ketang bale, yaing gamitan yu, ing amanong siswan, yapuing ituruyo, iyang itanata, karing kaya na kanyo, iyan na mo puita, ing panabili na, ning talasuyuyong, aka diwata, ing mayap ayoras, ngeni babiye kuya, king CLTV 36 daramdaman yu pa, ngeni pututan ke, ing kakong amano, bakong esasawang, daramdam ka na ko, ining kameraman, sisinyas niya kano, potang malawos yang, may lipo ka na ko, makanita Yan po, salam!